Tatara whātu mo le ganga whiwhia nei a whiawhi. Kiri pa ia ma le magu o tātou whātusinga. A mai se fōi o I lātou o lo mai mo mai I penga tu whailangi. Ma rau soifua, ma rau langi ma. Whaftai lava Timaru mo le pese. That is my favorite song. E o lor vai tau o Christmas. Ese o whiawhia pese, nena o se nei Timaru. Nei vai aso atoa lava e wherua I ala pasi mausu lo pese le. E whapena fo I nei le mātou whainga malana. Sa o drive mai lava e pasi ane. Na sa o swina lava e pese le tas. E ielo na mafu ana. They have a reason of these songs. Ta'uai. Because this is the season of it. Christmas time. Ua whautuina o se mo mau. Ai sa o tau mwhai e tā pena ni nai upu I titi. Mo I tātou I nei a whiawhi peitai. Ua lava ta oso I tātou. Whina ngalo, ma manatu velei. Sa mwhai o na whaasoa I nai tātou I nei tai au I o maru. Ua I sa patu nei. O le autu o nau o whorosia. O malama umo ma sila fia I tātou. O le alofa tu noa o le tua. O ia awina mai ai lo nā pele to tas. Ina ia le whano se tasi e whātua tua I a te. A ia maua e oe maa o le oe. Exactly, it's right. O le mafua anga tonu fōi na. Ua lai na tātou o mai ia sāketas. Whātino, nā rueina, na wenga tamaru man. Au maua o tātou wa wano. I o langa whaitino. E li man na iupu tā ua lava sa o tau whai. Tala ina nei a whiawhi peitai. Te manu o tātou taina. Ai ua vela fō te whala I tātou sa ni. Tau ai na o wha manatu mo o wha. Ato toanga o whaungianga I te mā o lana. I te tonu o tātou ai. I le nei vai tau o le tau sanga. O aso whiwhia. Whai ngā mālo long. I te tonu o tātou ai I te tas. O leu kumomo. O lau I loa I tātou peo na alanga ina nei a whiawhi. O le alofa. That's why ngā lei na mai e le li pero tātou te mā langi lo nālo e tau tas. Because e alofa I tātou. E iai le purpose. Na ia au mai ai lo nālo e tau tas. Na ia maliu. Ia māngalo oe mā. Le ali ende o le nā fuafuanga poto o te mā ula. Ina ia mo whai. O na toe fo yatu oe ma e mau whatasi mai ia e whanua. Tā ua ia. Lua. Salamo. Repentance. O le ala nao le maliu o le li whao. Wha maua laloina o tātou roto. Ina ia mawhai o na maua ato o toanga o whaangia. Lea o mwhai o na ato whaina e te mākona. Mo tātou le nei o lana. Tōnu. Whaamanga. Forgiveness. O le taimini nei. E le to isis e to ita isis. Pai tau nea Christmas. We all happy.
whaamangalo leisi leisi. Ia tātou se, te upuai, po nisi vai ngai le tala whianga. Sa tupu mai ia Januari se yo mai whai ungo le nei tausa. This is the time for you and me to have to forgive. Oele na, wa ule. Promise. Alau promise. Wana sa promise na fai mai ia Januari. Sa ia o mai le whai ungo tau sangan nei. Ilo wola. E wā oe male atua. Between you and your Heavenly Father. What is your promise from January until now? Ia outou angai le lotu. Ia outou angai whai outou whingai le lotu. Ia outou silo ai. Ia outou anga o te whainga ruema. Put some more food on the table for my wife and my children every day. Esa. O tau tinonga nā tātou sa mwhai, o se promise nā tātou sa tātou tau mwhai. Lo I tau wina I le nei tau sa. Especially you as a father. Don't rely to your wives. Your wives is to the hard working every day. Tama. Oil the priesthood. You hold the priesthood. You have to be worthy all the time. Look after your priesthood. You hold the key, not the key of the house or your brand new car. The key of the priesthood. You place your children, your wife, your family. It's very important to you. But our last words. Loto maulala. Monei upu uma menei mea uma tātou te whaia. A tātou nei loto maulala. Le mo whaia me tātou whatia. Humble yourself. If you not humble yourself, you will not achieve what call you want to do. Ke tātou whatua tua I leto. Faith in God. Ma ia wha maura loina o tātou. Ola mui mau nei a. Ola soifua le tu. O nāru Yesu Christ. O le anganga pa ia. E whisoa soani mo hoi ma. God is a father. Man is a brother. And spirit, that is a mission for you and me in this life. O te whaamu atu le Christmasi ma tau sa fōu. Wishing you all the best for Christmas and also the New Year's coming up. Look after yourself, look after your families. This is a time for us. A lot of people, they're looking at you, ask, tātou whainga ruenga, o le taimi le nei o tātou look forward for the money. We are all rich this month. Because of what? Holiday base coming up. Hey, holiday base, but I want to advise you. Of that. Your tithing first. Food on the table for your wife and your children's sake. Put some money in the bank. Packaging your money. Packaging your money. Because the money is coming cold. The world is going like this. Money in here, high $1,000, goodbye $1,000. Just a minute. And that's it. All folks, one night. Here over here, two at that, stay me on a mat. So 44 more over. So would have a yet. That the inlet that with the man. And from here you start to get that. And also our missionaries. That to fight out a lot, you know, the Laasia. That you This is my words and my thought.
I leave with you my testimony. This is the Lord's church. Talo lea, ia mambia I tātou umala, I le suafo Yesu Christ. Amen. Amen.